Hi guys, ngayon naman ay tuturuan ko kayo paano tanggalin ang subscriber count nyo sa YouTube. So, una i-open natin yung Chrome. Tapos, isi-search natin yung YouTube Studio. Kailangan, pag na-search nyo yung YouTube Studio, i-click nyo, kailangan naka-desktop site siya. Yan. Pag hindi naka-desktop site, click nyo lang yan. Tapos, hanapin yung desktop site. Click nyo. Yan. Mapupunta agad kayo sa desktop site. So, pag nandyan na kayo sa YouTube Studio na naka-desktop site, click nyo yung nasa babang settings. Yan. Click nyo. Pag na-click nyo nya, click nyo yung general. Tapos, yan, click nyo. Tapos, pag nakita yung subscriber count na yan sa may check, i-click nyo lang yan. Tanggalin nyo yung check. Tapos, i-click nyo yung save. Yan, okay na. So, i-check natin dun sa YouTube kung nandun pa ba yung subscriber count natin. Click mo yung channel, tapos yan, wala na. So yun lang guys, sobrang dali lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.